abɔnten embɛkyerɛ Ghanafoɔ nanu ada yɛ ɔpɛ abɛndwa na bɛtena so no tumi a wo pentin sampe wansampora waka ya na fe womba bɛkyerɛkyerɛ mu de watimi aya de ama Ghanafoɔ se campaign na da ya na nado dan kwakufoɔ do ne MPP foɔ yɛ no na ebosrem ka hodohura dansam kwodo wɔn ka gu Ghanafoɔ so mu ye de tumi ni ma wɔn so ya hunu adekora wɔn de tumi na ye wɔ se tumi na anya hute anya bibia dia ya ne yakata hye project kankan ne ho ne wobre empenten kwa sese Ghanafoɔ etie enu nti wo se ebra so se Ghanafoɔ epaki ani pipi amanyokuo no gu baabi na ono John Dramani Mahama ne ani disi amanyokuo no be ya dwumatene na omo hye na Ghana nkanko ne Ghana ye die no kɔ nanim tote Monka no kre say oman no amode maye no yentimi anhwe so enti NDC foi mo beje mo ade ebi say enye sa oman Ghana na mede ma na akofado samre no ye ho toy adwumia bia obi abeye kakra bia onye bibi hwe ne yire ne ne ma because I said 2016 ye busa boy bi owe adwuma ye o se da bi o se na wo ye den o se o mi ye pak na kakraba na medi pak na kakraba ene obeye pa omo ankasa omo adwuma aye businessmen and businesswomen wo de ombe dia dance ya bi so omo bia enwuma ni ne gu emfaso bia emma de bia so wote ho a ne abeto store mo grab yes Ghana revenue say ombe tax na wonya emfaso a ye den tua tax Kwa is a movement and kwa ni nyina so be kwen go chance o ton kwen be burumwa ma kwauntin tri nyina pie unya hwe ntu kotokom nipa wuti ni nkai aya Ghana mampani dada John Dramani Mahama na wotwi ya munsu opanyini ba kodi na dwuma mu odupa kase ato no mo so swafo hwe nnuane ani kwayonsam so ye na ye maame no makuafo ne papa no makuafo yi papa echema obetena dwaso so swafo no oni wo madini ye papa tsasabi obi ompe boni ni oni Yesu Kristo akwa apam oni wo madini ye papa enu nti ose enu ahye ni nkran dodo ama na san yi ni ti se biem ni dibre na okuta so swafo hwe nnuane ani kwayonsam so no ode to no atini ni namesan se wiase abrabo yeboku ya nim ya monsan ya chi enu nti opanyini no atini ni nam se zeze de obeso tu franka ma NPP na enu achi no Ghanafoɔ nya no mugide tuma no wia na information trauma no ababaye omampani bosu kena onimnyafo Dr. Afri Yakoto asam na mekin opanyini enam so edi ne dwuma sede be obetumi atu franka ama NPP amanyaku no enam so ama ne nsemu ena na wotwe odi tu dwa kire se Ghana ye ha kasia pa etete yen ade ba ko atwe asan ade ba ko ediewu ade ba ko etete wakwanso tsasabi krama ya ka abo no kwanso twene fom saa osese ade no eye nneoma ya ekra from mamu adiko bi man so osese ye kra nneoma no ko bi man so a sika ye nya ni swadodo enu ntie ntumi mfa mobra papa enu ntie koba ne san de biara da ne ete IMF fongwan ne ete wo nchen ade ye baba gebosia ose ntie ade ye bobosia ye nya da enti ade ye bobra ye nsua bibi mfrum nya nsakra bia ose ye ya ha kese pa na ose IMF fiti afia apem angwa de okru mienu amemmu abanko yako IMF mpem mako dunso no ba IMF ko bebrebe no ensi Fisi enya fa hodie 1957 IMF we yako mo 17 times ni nyina no kyerese sika omai enya free ye kotonia ma amanone enya free mo no enye enough enti time bia no na o se ye kobobosia wa amanone ene dia bekan sika ho ene dia buman oman bia ni ho a puntuo ebemu mane amanfo ho to no emre bia no na o se okobobosia e wa amanone no do be ye ken omeye muhano fuyo akuafo ai wo memo monhwe since atete kwashi ekofa koko aba efri Fernando Po bae koko ya na ahwe ya bisine onipa amotini ni ayekane oswafo a no hwe Ghana kwayo ani nuane nsem so empempren de osiope franka tubredi bre no ama NPP amanyoku Dr. Afiye Akoto Mrashe bajani ya wajiram de madeshia wanumwa efutu abatu mpesu aswe wa efimfi mantemo anukuro ya kwa piemu
ewa mantias my Ghana brashebe dwefia were deputy majority leader onimonyamfo Alexander Fenyoma kendi atudwa ya wobo amane echem se 1992 constitution mamrese sei edi juma atoto nyoma ya yehweso esuasu ankakrakra no wose yemu nsachiraye esanse kwasi broni se akeki ayetitile enyoma bebre wo mu a chese wode bobra nya de se eyeye eye ekabonko a enu ntinu wose ye hwe na sa 1992 constitution ye bu nsachiraye onibonyamfo Alexander Fenyoma keto ne sebso en wo kire mu sese 1992 constitution no ye hwe ye mu nsachiraye beboa krama enipa bebrebe pegya omho kwamo no akwakotra mra hye bedwafie no kaso bete wose sesei enkunya ewom da hye bedwafie no do dodo ewose ye twitwa nkunya ni biso ewose nkunya ni bo ye butu no na edi biso sisi ho wose sesei obepiamu ewo Ghana mra hye bedwafie a wo hanani sabranke sama enkunya agufie ho no be ye 275 for ha mienu adioso enum adan wasi we adoso dodo enti sanka yaya amamra ne mu ensachira ya nsanfru mu ha enka ebebwa ye papa ya teso nya 75 ne kurafi so ena ba begina ohamienu ha enka ebeye ye papa Ghana bekonanim esansa sa eye MPC maku bebrebe 275 ne akire ya womgu mrahye badwafie no eye sika ena yade ma wamu akatua yetua wamka One expenses a dosso pa, and untika ya tete so, nanka nkunya na ba famu a enka babwa ye, and my Ghana sika Samsono, akwa nanimo, was over shot on my Ghana mua, or be a su, will be a tragajwa, Yahotri yan, and Yahotri and Anwadom so good for Iowa Benti, says a fool a work of them, Naso Satir, and Hochra will crumpa papa, cromaya he, I just will be a who baby aja. Na simu kura wa hunu wa frantoma enu ntine sankia tete nyoma sonia yesa aya mamra no musachira ya enka ebebua ye papa wa yamfa to ho enu wa say dia wodi animu no wasua de owo akire no wonu de wa kire no musua de owo animu no nante enti awase ye hwe wa mamu wa animu wa say wo bunkunta atwa kwampo akohwe Australia wonum empanifo ya wonum edibu man no Wamu afam kra nanso wamu escapa o nanso wamu nkwafo mu di adwuma no wofam nanso oba Ghana living legends all say ye o mintimrim agro ne ebeshem kena ye ne gadi yankwafo ne doso dodo MP cho na chese nkunya no ana da bia carpenter ni gina ho ya chese wo sinkunya no a enti wasinkunya asia na doso ewo mrahye bedwafie nti yentete so de sansem we gina da atu dwa ewo Gempa law conference afim pinu ene aduonu miensa de no ase. One critical thing to look at is also Article 93, to put an upper limit on the number of MPs that we must elect each year. It is unpalatable that a small country like Ghana, with its many financial problems, has 275 MPs. In contrast with all its financial muscle, Australia has 151 MPs and 76 senators. We need a change in the law to stop unnecessary expansion in the number of seats in our parliament. By doing that, we would impose restrictions that help, amongst other things, in easing pressure on the public purse. Nipa wote ninka ya mrasha bejania wajiram de madesha wonu wafutu abatu mpeswa sanso aya deputy majority leader onimonyamfo Alexander Fenyoma Adia bakwa ema numunu so na ha Ghana papa eye fango bu ekosro senso me yetimi fango bu ekosro se hwi asamaba ye to chentuadiem de otobo de akofafre krase de bakroma otum se bum ezanza chentuade ni hyemni ni nanso benya fri bode mu enu nta chentuade na fango de ekosro a bibia bo eye din wo mamu na beye brika krani ajeyi fango bo ekosro papa e ma hyenkafo ni timemfo ni na tiam se kai ajei azesabi oprade abata na taso ama wo mu tiam ama aban no so dwene ho ase eden kra na meya metum de atefango so enam so ma abansi o agudie panti eno de agudie ba kwaje fango aba
ampampa or to din good for oil policy a fresh year soon ama edi dwuma ama no nam so ama deputy minority leader ebri atwam no your swafo a ohwe Ghana enyinama wode ene fango nsem so odumnyafo Emmanuel ama Kofi Bua opanyini dia tudwa se abane frase de nenam se an fango bu ateba fom eye wom good for oil ni ntina ateba fom o se ye tro se twom eye trot sasabi eyi sama entrongo a o se so na 2023 na nado ko kenkan sei o kan wom na no na owura Kofi Bua kire se enye no kreda no kra wom nti a ama fango bo ateba fom ne se Ghana fo nti o se ane se ukọ wiasa fa na ni na adwama ayi crude oil no eno no mate so na ye $100 se so mate so ba 72 enu nti na ama ne bo eso atete no na o se ono kwada ban ye bibia no wa se an o de agudie kwa akwaje fango o se onti bi da fiti so ba wiase. Nobody can tell me that we've gotten some additional gold. It's only the gold that we have. Mr. Speaker, there is nowhere in this world where we do barter trade for oil. Somebody should tell me where you take your gold and then you take the gallons of oil. There's nowhere in this world. So there's nothing like gold for oil. You go and sell it in dollars. And Mr. Speaker, when we are discussing this matter, we must be very serious. I heard the Vice President is saying that petrol prices have gone down because of gold for oil. Excuse my language. There is a Vice President and he wants to be president. I'm going to be very charitable. But frankly, the advisors should advise the Vice President until you make such statements. The reason why petrol prices have gone down is that crude prices were over $100 and they've gone down to $72 per barrel globally. Check it. It has nothing to do with Baumia. It has nothing to do with gold for oil. Eni amuti yei eye banu dani abedi chire madam ketonu Ghana mna shebje fe deputy minority leader osanso eye kane oswafo a no hwe enyama hoden na afifa ngo nsemso onumnyafo Emmanuel ama Kofi Bua Enumre Kasiebo na wasugu suwa utie we over the week Kasiebo tube tibi do wadwencha number 0594 841044 0594 841044 beken kandi ya ma Facebook ni YouTube so ye dam na ya kuya ni mo abra shebe dwani a wagiram de Malaysia won mo busa south abato mpeso so ni bonyamfo Clement Apak wasinhwehwemu bi ni nsam bi akoso ewo Ghana hanom ewo se mpanifo mo mani da ho kawe ehwehwe asem ni mudomu asuko pa ne san wose kane swafo na wo hwe eye obade eye nhwehwemu eso mekire ya monte so nyina da papa no ena na ya swafo hwe emu nsankaye Professor Kwabena Frimpomb wate wakoka nsem bia na ensem papa ne kanyina ye ogala galamse kwanfon tantan ya faso ayetu efomagudie wakrom ha iliga man ne wakoka ho asem enti wasisa asem na papa na koka no eni kwase afa ne tra te se me maame me na afia ma atwa ode oba ba fie na ode oba ba fie ni wia na wabusa se akwala wo kwen oba ni pie no obetwi ne siase akwala wo kwen odi akwala wo kwen sa na ba ye edi atrantwe wo fia wasa akwala wo kwen wonka hu onka hwe me na afia ma atwa no enti wasisa asam no papa na kwa kana ni kwase afa ne traye na akwala wo kwen wosi ye du tomu dwetem ankasa na ye hunu asam kropot ye tuam esanso se Professor Kwabena Frimpomb asam anu oka nyina no opese wo kire se ampanifo bi wa ban mu a galamse no mo ena chese wo mu tu no left right center enti asem bi sa no wosi edomu asuko na papa na hebe bubodi na ye hunu sampa asam no woka no asekire nie na yetu ho na mo ne yetu ye no ho resource ho zunso aso nie ya fa ne tratra ye na kwala wo kwan sa dia ene Ghana galamse na yese ye kono ye be fedi. So if an allegation is made by a person with the stature of Professor Frimpomb to the effect that the presidency, government officials and party officials of the ruling party are complicit and are profiting from what they should be fighting against, Galamse, yes, we cannot joke with a matter of this nature. And in any case, the NDC, we have been saying it and they have been denying it. We have been saying it, they have been denying it. Now Prof has said it too. So it's only confirming what many have long suspected. And given who he is and the fact that he's alive and well, or TRC or what Ghana own journey
Bomi Koshe Bebiano, the requisite state institutions and agencies must conduct an investigation for us to punish those responsible. People at the presidency are not above the law. Ministers are not above the law. MPP party officials are not above the law. Time that the state institutions also show loyalty. No, their loyalty is to Ghana, not to Akufo-Addo Bawumia or the executive, not to the legislature, not to the judicial, the clergy, labor unions, ordinary citizens. We must all advocate and canvass because we cannot be paying people to protect us, and they will be benefiting from our largesse and at the same time profiting from the destruction of our water bodies, our forests, and our environment. We cannot accept that. Nipa wotini nkan yamra shebedwani a wogiram de madehia won mo busa south abato ompetwa so waya NDC ni people onimonyamfo Clement Apak afi atwa mu na Ghana aban osoafo a ono na hwe akwan na kwantempon dwumadie suma no a oye atiwa west abeto ampeso so no shebedwani me kire kwaben abeto ampeso so onimonyamfo akwasi mu akwata de babetu dwa se me ene osoafo me akwan na kwantempon so tobu tawdo esi akwanso no matwam umpo matwam agragro papa twam mane yakona kama ama woma sabi woma didema mu yadwuma otobutini na pe kenkena obi aja na dwuma to ho ene udimatemo wandimatemo matwam na no eno manfo ahwani mu ho nsem bebre tobutinti atwam kra afia kote ya yase de babedane adwonso bia ye ebi otishem na okwa adoba jina driver ni fantinia ana broni oti ontitua no hwe driver please stop I want to urinate then wa kwa kogu nso hirodododo esi ba bia na kane tobuta odrowo eno nso antentam nanu ya to no yanka bi nshem de ati ya ne se tobut na fidie wo mo sade ba ba yadwuma eno nam so ama Ghana Tobut Workers Union GTBU wo mu ko na ba bonten se wo mo te ye no wo mani age papa Chairman Ghana Tobut Workers Union Henry Dogby ene nzamjofo odi nkomo no se womani age number boapin osoafo no ene hwa kwan na kwantempon so Ghana Highways Authority ene aginatuko wom hwa kwan na kwantempon so banu dani wom ba boapin wom ni na hyehyɛ wom de agua kwan mu no wom ahu bi abana ena ye ni je pa se omu san di adwuma no back bio ya ti eni je di eno ye ni je pa but share a wo hu na anima say yeah putting engagement appointment ya ko engaging for no na hu the way forward ye engage minister na we Ghana Roads and Highways Committee chairman any committee members no and afi Ghana Highways Authority any say na we engage omu na ho the way forward and answer I na modi ba no ekwan omodi faso e dia ba because omu ka tell say modi be ba ya well yeah expect say be ba but the one time any data modi be ba copy me no anya information say e ba back no onipa amotini ni ono na yadwamtani pani Emma Ghana Tobut Workers Union GTBU ekonu Henry Dogby nene eno no eno achi mrashabudwani ma omanfo wasa East abeto ampeso so ewo atoye mantemu osanso deputy ranking member ewo akwantuo na afi akwan agina tukwa wo mrashabudefie onumnyafo Isaac Ejemensa ono so chese Tobut omusan de ba no eyasempa eyanamonto papa ebeboa edika omanfo benya nnwuma ye ebiem ye besanya sika ama oman na emomo so otrese Tobut no mode ba ne adwuma omo beye sikom benya film no saban ne nsaka ma onfa nkosa enkwan no onfa nkwan koto prekontwre na emom onfa nya adwuma me yen sampa Tobut ne etua ye hu so mfa so abana nketa ma na abana nketa ma naturally no obu mra so me kem because you know entino me peto obi on nketa you so say the told ba dia me again mensa dia me jitu the tone no e ade papa ko ya se fa ne nyam jitu problem na ho no say ni pa nketa o tu to be dia Tobut ni ade wo no na ho nye kwana sai so ye hina ya jatu so mo de ba dia o mo fam akwa papa so mo famra ni jitu then of what we are the papa no mo tia to imagine say e kwan na mo shado ko tia to na say kwan ya papa you no complain most important thing is that ukokaswa Tobut we ya
Abana mo say on the traffic in obre ansa na kwa kutu o kwa kutu ni to nzo that's a problem. So the issue is that yan twan yan kwa nyina ansa na ani wo na omo de seka na ko ni nti ho na yan ka to omo ba no mo make commitment say ye ja tum say to ni ba emom ye na ye de nka no 150 150%. A years back it is not the same. I devalue. So I think that so what they call 3 cities or whatever it is or 2 cities. Then I'm putting here so what is cano for the beggar and the also there. Put them in the new route. Tobu tunsan sama no onipa no so kasa fa ho sisi ayi eye mrahye bedwani man de hye wasa east ewo atoye mantemu oye deputy ranking member so ewo roads and transport committee wo mrahye bedwafie onumnyafo Isaac Ejay Mensa na tobu tu hon sensem na watwi mu po ayi achimso adro MP onukura ka bi onimanyafo Kennedy wo ka bi pass ne 5 CD mu betum dia mu fa 5 CD bi nto so na mu 1 CD ni 50 pesos na mu se mu increase dia mu aye eti tobu tu ne hon sankaye dia buburuja ena na watwi mu epegya no ho se kwam ewokurom ha na enam so ema national chairman edema Ghana Private Road Transport Union GPLTU eye nanani makobre siama wano so edit waban nanim se ampa waso wode ba wamdi omne hweka awone ho akoka so konfo ase ko eti wamu famra no wamu beso made empo mu nka ase na yadebone samu akwata no wano anadi ku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  se ekwatu tuto nimti obi anu wano wo kasatia to ti wamasa twam ho frede ade abadia wamasom kabo nanso no ewo se aban no hwe baabi mia bi na wodi to no ekoho bi enya ayi awia kwantempo so eba Kumase ne Cape Coast ne ahehen kwa wo so hwe enkrampupuni mantamu a baabi mia bi wonu asika wo ho pa adweta kudi lazan ega ebi wo ho wama kwane di omaya ni pro kama ofa swatum say yes you na wa Bible ni mu bi no o nam kwan papa so mo wankasa otim say yes wa fele trabien wasi East Legon any cantonment ne mia kese wo enkrapupuni mantamu wo mu firipa wo makwan ye wo mu osika enu nti asikafo so di hwatrantwe party abeya nka to no ya wo mu fa tobu tuni bi nkwa ho sanya abeya wo mu wo sampatam wanu so do asikafo ne titi wo mu so betimi ahwetua sa to ni bi na aboa no man kekere no akona ni mu wura woto ne nsamso no wo kire mu se eye Kumase kosi enkran kwantempo no so Cape Coast kwankran kwantempo no so no en wo ma to hajiagia musika no so krampo no enya de se nipa na wo tue sika na ma aban no timu de aban no wo timu de fili ankasa na nipa no wo tue sika no so sebe wonam kwan a anyensem fata so ekwan besi aba nam so a ubu mu se jen wase aha dwenti wo mu gigi sika na ya wo mu fanya de se ene de fata if you are to you say aban so yi to we all the sisi kwan mo ya na ro se odu babia tobut no no e hokra na ase bi bra se wo ye ho wenyi e na dun so se wo mai yitu mu a e se passionate no it chini pa nyina bi jampa se selected rules bi o mai mu ha and to wo so places bi bre ya wo makwan ye bit makale ufa ewia kra no residential areas to say is le go no ni adi nyina to wi en ho e so mu nyina ka o man no and the is say GPR to Saban be we dia onya de bia abachi ni parodo na menye skade ya ga na kwanyina so we give you say e kwanye faso ye bibi ti say this logo no ni places bia something mention be brain so she can be na band say so so ye nam kran Kumase no me de kokota kwade ne ade no ufa kwan so say bo anya botra nkwanti abeshi akura so the rest aban so ya onye na nchi ni penyina na sebesa no manu nkoso ye hu sa fedi agigi to ne de ye kwan aye route no aban so de ba no yensi ni kwan ne mum de odi beye no ye sense o man hunhun faso nipa wotini kai aya chairman pani titinani adema ekuo ba kwa wa mo hye akwan ene aya kwantu nsam so ne jaja ne ba no se yanhwe ahyen no ho senka ya ekuo kese patele ba kwa wo krom ha se no Ghana Private Road Transport Union GPRTU
wa mutitinani eno no nana ni mako bresiama Managing Director ma bulk oil storage and transportation ye twani tia FN Bost ebansa fangu dwumadia wo mudi mutintemen pa wo manmu ya aban adwuma na owura Edwin Alfred no na epanyini otua ekoya no opanyini dia tudwa trese Ghana ye ho kire yen Ghana tete penten kwa Ghana obehu obi na ne hunu twe sasabi obi ankama yade aka no Osi ya ni ebo ehwo abro ya ni atobo aboban na ababo yen ya ni ade ehwo twitwirisie ane esa ya adwense o ye ebo owura abro nso ya ni ebo ehwo abro ene se osi wa abra COVID-19 coronavirus unity ewo mankunku Ghana mo ni nchifri China eba Ghana di hi ene tano enyasem ketwa saabre mu no manfo eyem hihyewo mu se tam saabe no manfo sropa sense yade no ehu no se Ghana be o mampani na nadutua no adwene Ghana fo ho ema saabre no o maye bunsuo kwa o maye danyina mahodi mu kwa no chenuane no okra PPs no okra nose mask ene de keka ho enwoma oto bebre ni na aban no eye ni na matememfo no chema saabre aban yesa nyoma we ma o manfo ni no na o manfo do musika nka ebi obi beto nose mask sika nko bi de beto wei sika nka de beto light bo ni no na egu o manfo botomti na o manfo ho aye de papa no manfo botuma de pa no se abra COVID-19 call from kakra pe ena Ghana timu pobone adwem pobone ene se o manfo sika akra manya no ene COVID na ba na tikọ fom nti obi apeso san akọ nyuma so ekoya dwuma ntemti no obi apenentima akọ Bank of Ghana akọje dollar na sabra no so na ban ototo nyoma we nina no na ye dollar no de 20 ema dollar tikọ fom enka echire kura efiri o manmu kura enu nti o manfo tukogu su sa no agwa zabi wa acha nya de na o manfo gusu eba ne sa okushi papa ose ko ba santi na dollar no ehuru akosuru se wam enteko ba san na fied na ho kire ena eba dollar nso de koso na esa sama ba fie enu nti ena ma ho kire ba manmu nti o se utie di nchemu ni nsema okani na Ghana for ya ne ayama ne ye ho akire ya besi ne ya ye twefo abotisa sabi kromani oba kurase ni aso wo ovu intelligence and say COVID ebra say economics ni bie no won say omo nanka omo krakra nyoma de bagana ni na musica no krom omo so a eduro ene ye krakra nyoma ni bebre omo nya no musica show mo China so na economy na close and economy start say ab the economy start say ab no obia pese all of a sudden they go back to their normal business operations dollar no so na esa because na dollar ni dey to eduro the economy was not moving dollar na yes bebre wo ho no see you come back to your businesses into ye nyina ya see ye $1 na wo pese o kra nyo ma dia na wo de kra ye nyina start rush call Bank of Ghana say o ma ye dollar o ma dollar no so na so ati na so ye nyina ye $1 na dollar na endorse one dollar bo no be ko hin all of a sudden dollar rate no shut up onipa amotinini ono ena ye managing director ma bulk oil storage and transportation ye twani tia friend Bost owura Edwin Alfred Ebusia wasugusu awuti Ahenkan 93.3 FM over the wiki Kasiebo ti chira wadwin Facebook YouTube ya dem search yo Ahenkan 93.3 FM no ya no wahye nso capital letters ya tro ya kase na ja wahwe agum ya bekenkan ede ama ya toaso na ya toaso ya machia kwa koduru eni disi fu akache na ushemu abaya na watwemienu ni electoral commission ma me jemensa wona wada yano mandisi fu atwe na boso atwe na tre de chese ye de ne fa ha ne na se afa chese ni nyina ya de ba ko pe electoral commission ma me jemensa ne na pamfo wamwa ya adwi bi sese no Ghana yenyi fra adum kwa adum na nipa so unyi agisa wadwen kakra de hu se wanyi we ya pani enu ntino wamu nyinyi na adwe fofra ba se Ghana card no ana wo sese wamu di ya ade ba ko pa nipa da sani betimi anam so ade anya eye voters ID card eti se wuni Ghana card pa dia isi se enya dia se ubenya voters ID card ni bia kura na dia kwakoto aba wudi nkwankwa homam ti ya kwakoto aba na nkofo delay so a wodi abafo ubetina fie enti sa Ghana card eni abatro won sansem na ebe wurawura nanu adama mi jemensa ko mra shebe dwe fie ne ho fa no papa nkofo se twa feche ye mpene
ene omo ke cancer mo na omo gusu aye wo mo kasa national chairman de ma eni this amando ko no chairman general no do asiedu nketia kasa na asema wo kanya ne say electoral commission sa gina ya na wasie no eye gina ya boni a ebebre Ghana fo sunsum ne Ghana fo tumi ase enu nti sa wo mo pese Ghana fo bia nya tumi ya ode kwakoto aba eni esasi anu wo tabri ede akomra hye fie won hwe na wontwitwa ne nsam so kura na emwa asiedu nketia toa ne nsam so en wo ba mande chemsa no nada eye nano mami jemesa kopie mu amra hye fie na mpi ifo ibisa na se maame adentina wobi se garanta wo ginama ma obi aso wompene wo kura ayi passport so wompene adede ben pa na wahu wa Ghana card no se wo kirekire mu awase hai Ghana card no no wo mu NIF wo mu dwumadie no ya wo mu yusu garanta no CPC tachen wo mu isifo de no wo se enipa so hu pa o etese wo bi a wo sori o se de mini aburo na su banku a wo bekọ na banku ntu akora ni di no echen wusu woni aburo na banku ni yenya firi he nya aburo mu ade yenya firi enti wo se wo mpa garanta eya na yefo so dwumadi a wo mbefa mu ansa na benya Ghana card na ya garanta system ya bia enti wo se electoral commission ankasa no na dwene ne nyoma bia wo pese wo kire wo kurom ha se ni enkwayi ensi ye te se de wakofo obaba dem na ne shadam ho no mo shadam wa wunsoni mu wonya ne hwe wo de anibre epia kwa akodware abopada wo se be ha geme how to krata so enti wo se CI krono ani isifo adwene mu pono eya adwene mu pobone. Before you make any new law, the first thing you do is what is wrong with the existing system which I'm seeking to correct. Can you take a brand new vehicle to a workshop and then say that I have to change, you have to work on my vehicle? They ask you what is wrong with the vehicles, I don't know. They might think there's something wrong upstairs. So the Electoral Commission has so far not told Ghanaians what is wrong with the existing law. They're doing away with the guarantor system when the guarantor system is used to procure the Ghana card itself, which you want to use. Is the guarantor system good or bad? The guarantor system cannot be bad, cannot be good when you are using it to procure the national ID card. And then when you want to register people using the national ID card, you certainly feel that the guarantor system is bad. It's like somebody who declares that he doesn't want to eat maize or corn, and yet he can eat kenke or banku. And Mr. Billy, I honor Ayaodia. Your technician, Mr. Billy. Mom, Simuni Banku, if you so any cotton wine. And so, Bagara, I shall go drink. No, ain't got any. Only got in one hour and got any. What are you so keen? Now, who said the Eban saying, oh, quiet. Could you say, dear, he is all the deal, don't you? On find you could do, or don't you? Or don't you know, Diddy? Or don't you? I can say, I can could do pampo. Or don't you know, Diddy? I brought for dear. No, it is Mr. Billy, honey, and dear. Ni party de kan aya national chairman Edema NEDC amanyo kono. Ora asiedu nketia. Ghana foni na ya nimsamsa rawo sambisi wankam mpuni mantemu. Brono ba kwa de ashaman. Ena ashaman. Ena nkran fogu ho ayi Muslim fogu ho ene ma odo bebre. Ena ma fobi kura fi pom yamu na bi gu ono mo. Ta ashama dia manfranfra. Nanso no wo maka mana kwa etse sabi ashaman. Ena ashama de sabi ehoshe ashama de na sabi ni nsemnu ho. Ena wo ma bia kwodi nsemnu na ene asrafo akọ brim wo papa ene se osrani ba ko a abamu akura fena wo basra adwuma mu kura ena obi kọ gene ngwafi ni nsem ya ewa ashama bro no bi afa no taifa ehonum na rewo semisi na si sampe ena asrafo se he ye na odo nsaka nipa no ene wachitim bi papa ye bechi ama wa yampa ene asrafo tititititititi bema camp sometime bridi brother enzo de boa kasa peton wo mu brim wo mo papa tumi ta kwa bia no so kai wallahi tata wo mo ta mo say yes
efi na akoi mu ndi nsɛmɔne san biem sɛ mu di nsɛmɔne bia nipa nkwa ɛna mu gya fi ne nsɛm na ɛno nam so ama wɔn a wɔn mu birim wɔn mu ahyama no baako mmra hyɛ bidwani baako mmra nimni ne lawyer ɛde aba bɛto dwa sɛ asrafo no bom kɔbo wɔn mu ahyama nti ama ne nipa baako wafam atoa nananom ɛwɔ nseɛ do mmranim ni ɔkasa yɛ Emmanuel Kumado ɔno nipa a ɔgyinam atwitwaagye no ɛyɛ Alhaji Mohammed Musa ɔkyema Alhaji Mohammed Musa wɔdwada ɔbɛnim bosom ne de ɛtɔ so dumiɛnsa ɛwɔ afiyɛ mu ɛna ɔtoa nananom ɛwɔ nseɛ do na ɔno ɔse krakye ɔtoa nananom wɔ nseɛ do sabi yadeɛ bi wɔ no so yɛ no na akɔ sɛ pressure yadeɛ bi ɛna afi mogya broso so pii so bi na ɛkɔba asa no ya asrafo ne ba shaman wɔn mu tietiem he na ne yɛse ayi Mohammed Musa ne gyina ntokua no hwɛ bi te asrafo no hunu nom se he ugya no musa yɛ den ti odimirika ɛkɔ ɛna ɔkɔte tiri sɛ tim ɛno ano ne ma ne yadeɛ ne ba yɛ ɛnam so wonsom de no kɔpia yaresabea no na watɔ nananom ɛwɔ nseɛ do ɛno nti mmranim ni a ɔtwitwaagye Alhaji Mohammed Musa a ɔno wa shama wa abra asrafo ba ɔnom no ne lawyer ni Emmanuel Kumado kyerɛ sɛ entiatemu ne ne bi a sojafo bɛyɛ nti ama ne nipa no afama to nananom ɛwɔ nseɛ do. The late Alhaji Mohammed Musa is one of the victims of the military brutalization on 7th March 23 within Ashama. He was sitting at the frontage of his house, and when he saw the soldiers shouted, so they started running. It was among one of the people who were running, and he ran to enter his house. When he ran and entered the house, he fell. He's already a hypertension pressure person, so his pressure shot up. And he was admitted at the hospital. We were just informed that 3 days ago he couldn't survive. He's now with our maker. May the peace of the Lord be with him and our Lord take him in his bosom. So that's what happened to one of the victims 3 days ago. Onipa motini ni eye Alhaji Mohammed Musa ono wa shama hono na safo ba hono bi ne yaseba mo ba nti wafa so atoa nananom wonse do ne mranim ni Emmanuel Kumado ena motini ni sisiai na wonsem krowe ya ho ene basabasa yesi ewo ashama no namso amosofo hwebambo nsem so defense minister odumnyafo Dominic Nitul ede ababa tudwa se awrawo semasi enye we pani de asi o man mu wo mo kai pa wai ai baby omuku Major Mahaman danchira obu ase e won so sa Major Mahama yesi so okojo ginzo eden e no manfo ko si na bo o tem o me Major o me soja na ba go say o ya sa ni njenyo den muntwi na tade no so tonto e no so twi na tade no so tonto si na bo Yesu atade ne ya tonto muntwi na tade no so tonto ampampa soja tade senso wan ayi denche obosefo amfi no kra fichu sinabua ma Major Mahama eto nananom wonse do ya enti Imoro Sharif die kan ho a ensi ya kra na be ye mprensa eno na defense minister say die si ebi nsi biem na se kian ne ken ache wa wuma ye de nsa gu ne bo na se bi kosi biem a ene o mafo be tie hwia pa. Men and women in uniform will be killed. I didn't use the word murder, will be killed by the people they seem to want to protect. Men and women in uniform, Ghana Armed Forces, Ghana Police, Immigration, all of them will die from the hands of people they seek to protect. I thank you, may God bless all of us. And God knows why He chose to put him back at this time. If it's not the will of God, it will never happen. Never. Those criminals will never have succeeded. God wanted it to happen. That's why He allowed. We, those who are Christians, when Jesus was dying, He said that if it's by your will, let it happen. He could have run away. He could have moved in the wilderness, which is what we call a desert. Nobody will find him. But He said, if it's by your own will, let what is happening happen to me. Onipa mutini ni eye defense minister oswafo hebambo nsemso onumnyafo Dominic Nitul. Abusiama yanto ade ye nidwa na fe yanto aswe Jubilee Hospital say ne hododo wa ho yade bi abeda osoma jesa eyaye krankro chronic disease amesro fa kwon wo montene tamfri ho emfama ho a doctor fo begina so 24/7 apre wo nkwa ede ama na wodie no obu anu asebe de mimpeso obi abehu mintuom mimpeso obi abehu semenan no ahono mimpeso obi abehu sebe mafu ya bibia ho mesra wo pe wo privacy a ubenya ewo Jubilee Hospital essence wo private rooms ewo ho no mo a
ya ju tu mu wankasa wo pem na afa ya triti wo ye pa lab wo ho ti me san bon kaye se obuwa no otiwiase wonim ne blood group wo mu mesreko ne yenko check mfa ma laboratory wo ho no mu achesa kadia accoutrement bia tactical accoutrement ni nyina bi bom eti o blood sugar level ya be check ama bibia wo se efa emfidie mu na yehunu adekoro ha wo ni padua mu no lab no ombefa sa kwane so ayedi ama o ena afa so no wo dia no obuwa no mu agbahu se yesi yade no so pa aduro na gese yakọ hehe ne yakoto da bi nya Jubilee Hospital aduro bia bi wo pharmacy nim antenanta wo fa yafu akọ na Jubilee Hospital fo emfa wo monsanka yafu no ndada yafu no a ekosi sa wo ba wo wie su aposinata ka be hwe akwada ne mu duro weyi no wo be kwa kama ya educate owofo no aduane e wose wudie e wose akwada ne die wonse obi won ma wo wia na walusu wait ebi nso ya no ma yekese obesity ya bam ti education wo ma wose yede ma wo owofo no ene akwada ne nyina mu mienu nyina mu hwem na aboa kama theater wo honum ti yesi operation bi a kofa shotew ni ya wie ede amount ena afa so no obi won ma ne yade no enye se bia ekuro dane na ho ana se bia ne be ma se be enya adwuma kwakudo nso apia ma ya ne nya adwuma o en ebuon ma na dwuni mu ankasa no hyeda nkwaye etu kwa ya counseling unit ho ya wom no ebekasa wani enekura nipadua nti eho techema ya ha adwen pa asefem ti ko na eye clinic e wo Jubilee Hospital wo mo show diabetes ne hypertension e wo so akọ no mo clinic wo ho no mo wo mbe show important ma dia hospital bia ne won clinic san hyehyem Jubilee Hospital pe kejua nankasa ena afa so no kanti wanuane asoto apomudin nuane nko a ena ewom insurance ya adwuma nkura de ene aban de ni nyina apomudin se achiba ya adwuma Jubilee Hospital na kira kwan eni achem odamboabo kwantempo ne so amantan sam so ne so afrempanifo 0244 575799 0244575799 and 0241 784645 0241 784645 na ene Jubilee mpanifo entwetwe komo afei yanto Kasiebo no eso Wukopiemu ewo achem etwereso a etwereso mahene ene odaw mahene nso ankasa ne nyina eye tumia ekura no a eye panifo ediama no da sebre kwabi ofosu aye bi ahwe ene nei achem abuakwa traditional council abone dini se wonkwae na fanti akwa ene bagro eho ahento kwa bi pre bi koso echese ye hu he ya wo begro ne mpatamu enti ene eye ochehene osagefo mwati oferipani agida ne tumi so aboni din se wonkọ na wonkọ hwantototo nioma nkoto ase ye benya ohene pon ya ono behwe atena adwaso atoto nioma se begro he enti ye kase de echese papa ya boni dini ya sese wakwa akwhwe se fanti akwa north district ni mu de ahensam bibia be ya adwobro na abrasam trofo ne da sebre kwabi ofosu ya bia hwe etwetwe nkomo no odi tu dwa ya wo kirem se wo che hian kasa na afri ni mu aboni din se sadi brand won hwe na agya won hwe ntoto nioma doso nioma mu bua mampuntuo nkwaso ansa ene ye benya ohia yenya esanso so hwe abakwasem abagro ne mpatam wo chese eni anya sam ketu asumdue de asumdue bi ni ho wo mo he da sebre owura ye kotoku ofiri adwaso na se wonya ne ba bi ko ye besi ne ye hu hene obi aso do se me ya he heal me na do so do enu nti ya boni din ono so be hwe se yiye beto yiye eye me da sebre ofusu kwa bia ye bia hwe kire so he odew so mi akro no na ochima benkum nya sese me hwe chi ebe na kakra ni ena dihie bi efa sebu akwan omgutu amamre eye omho se ohin ewo ye nyina ye ni tua se begroi ochima kuro kesi ochima ni wapa
yɛwuro saagyefoɔ amoatia sɛbe ne nsa benkum ne bɛborɔ wɔpa somdwie nti berɛ a daseberɛ wu akotokɔ ɛkɔɔ ne kra akyi no wɔnya ntoboaseɛ ɛfa mammerɛ kwan so apagya wɔ he ama bɛbɔfoɔ ɛna de hyɛ no bi de ma ɔmbɛgye ahemfie bɔɔ so ɛno nti kwan bibrɛ mu he ɛma aban so tee ɛma aban ɛma apolisifoɔ bae ɛbɛyii nnipa no nyinaa ɛfiri hɔ a ɔmduru akora no ɔmo adwane ɛno nti ɛnam so ma kwan bi ɛkaa sɛ o ɛne ɛtwerɛ so baguro ne wɔ a wo na wohwɛ hɔ kɔ na kɔhwɛ sɛ dwumadie no a ɛkɔɔ so a aban mu nnipa kɔɔyɛ no sɛn na akosi enti sɛ kopia mu obagro ne mpata mu odi a ene ɛyɛ achematwera so hen na ɛhwɛ toto nneɔma ɛwɔ hɔnom ni party ni kan ayɔ hen popra wɔwɔ achem atwera so dauma hen no da sebre kwabi ofosu ayɛ bi ahwɛ nanu kwado obenim bosumi ne de to so dunum Gani antia sempa ɛwɔ asantemantam yin kokumase ɛne sɛ edwadie kɛseɛ baako paa ɛwɔ asantemantam kagyetia ɛne German homne so awom nyasem ketwa na awrewo semasi na adwadefo no bi ɛne aman bɔfo di nkomo sei de se ani se mi sister mi e wo soro e de ja ni very fine sana e si ba mi sister mo do mo da so soro e fa na ne phone atu ye nse ne nka di ja ni da ye mpa se lo mo ntimi num no wa soro bi enwu no nti ba na mi jira ne afo ne fo num ale owo so hanum sa ta tao ba ya fa na ne phone no e bele nso bi enfa wo se ya be jina no nti ya ke to am wo so ne anyi soro ne ye si e wo mo so ye phone e ko ba obi enfa me bi na fa mani so kwa be kwa mbi fre kura temi esa no esa ta krabi eja esa krabi atempi enwu ya ne na bank tenke pesa na di wu aji o mso mu safety ta fire service yi na o mu to na ma enso nim na ma obi pipe na isi sa enso bi e ma esi wo pa enwu ba so bi e wo o se ade no o he pipes na mo ye e airport top no o senke en ade eni kwa senke rubber ebi se o he side na Robert no de nyina no anane wei eye wo medi dwo ni bi asemisie ne wo mo obia wo mo ne aman bofo di nkomo ewo kageti adwakase mu asantimantem an kokumase eno achi asantimantem ni na so afo nim nyamfo Simon Osemensa chese die siye no wo mo ba be nhwemu dogodogodogo wo betu angaza tsede sabi wo mu tukoto bom no na ade kropot ne kofa torenchem we ba ya ade sha hwe sika ahwere japade omanfo stores omanfo dwetri ni na condemn to grabu no wo mo enwa ade kropot ya etuam. Yes, unfortunately, say baby, I didn't a chance in a honso pa, and I am very dangerous when it comes to fire. We are praying, sir. You meet me, I am investigation now going forward. Maybe now, if he say what's you put in place, not that in BBC disaster, no, anything. Said maybe we have to do them. There many more than come over brave. And I've complained a lot. More even me vetting crowd. I've always been questioning the way this market was designed. Makasa, even the number of emergency exit points in Okran, to me, it's a kakra. When you look at all those ones, there are contractor and consultants that can face too. No, never be a person. Them so might be grading, taking so many of them into consideration. Like the cars, then solve the problem of traffic congestion. My Atias here, the ground floor in the terminal, and a congestion, traders and pavement. So near the even say you know, you need a shop. Onumnya for Simon Osemensa eya santimantem nyinara swafo ne enamote ye no. Rotational Nurses and Midwives Association wamo tro nsem kruche nsem gunkrata so na watwe mu kopie mu ewa so ya wonom ene hwe sikasem so wamasem amu kanyina dane se sikasem ho ya de wokrom ha na so be ya adwuma pa na ba ba ji watumu se bra ba madwuma na wontu ya okade emu owrem enu ti ene Western North President Edema Ekwe ayo owura Isaiah say na no damu swin atim fifre him say he ensempe wache waso tie
Yeah, rotational nurses and midwife association. National Service Secretariat say the pass exam say license and exam NMC license and exams now or say 1 year service yedema o mine. Na start last year July 2022. No and I said that time no na ministry no say no mugu ye seniors na said omunya refer na musan ko chopio no mugu omo dia allowance no mo ye nti no. July 2022 no. Ya said that am pressure sa allowance issue na that nti omo ka chere se omo wi omo ne embedi nkomo ya twen church letter de kama omo January 2023 ya up to now ya nti bi bien fi hom ya ye adwuma for 8 months now we are in our 9th month ya nti bi bien fi hom obi amba ka hwe na nipa wuti nkan wono ana akopia mu a Western North mantam hono mu a wono ana pani Wada Rotational Nurses and Midwives Association kuono ano Owura Isaiah Osei Ghana ye wei obi won na sanyamya to nsem kakra nyamya maninimde afan so na sidam odi bi han a ne ye fe ne fewura etinse de atwa Ghana as health prot amana so onyemfa non transnya de obeye enu nti odeda no tun ho na otete wo ma handan pa nam so ama Western Regional Rent Control Officer Reverend Stephen Adam Ampe Eda tuja says so ye fewura untumi fiti prakope enye de ope ofie wo abro bi han ena biem obi nso no ma ne homne so azimitum oya azimitum ozisabi obu on ma ne ye ne na adwen akwese Russia mampani Putin adwen ma ne homne so awe no pe eno anope osi da bi uye fewura emra ho no ma wo so fa so ede tu dan mu ene de keka ho Pomodian said, "Yes, we are not tenant to a dynamo piano as a few one way. If you are on year or I can't say, oh, a dining, maybe I say, I say, got your snow, and you're okay, and so we're fixing, and you're Munamuya SSB, Nippon, what if you want a year. Now, so fixing, oh, fixing, mamma. Not a few on I'm a work, still no, or like I say, oh, and I know, look at the say, and you might buy a thing to me too. You are on near the soil. Now, answer number 2, so as a cyber rent control department, I will a name mouse, Kratabia, at Sidasa, Ubertumia to a more reason, the entire episode to Biano, I was so, and any one on the time, no bar as soon. Now, this Akrataya, Yaboya church or the entire Utu, no, the Atuso. Obi was sitting down in 5 years, 15 years back, on your improvement, PR or Dino. Onipa motini ni ya fene Reverend Stephen Ampe Edem oye Western North Regional Rent Control Officer na otwi mu ma chidwumadie so ena odi nsem wei atudwa abusia mayemfa manfo adwenkyere embre wei ede aba Facebook na megina nana mensa ede aba se adwuma no ane yabonti yanyere ho nya ne saa so na Francis Kaswa Datus wono so ede abase nyina nkambom na adwuma ye nya ni ye wo kan no wo kama MPP for so mo nkambom na wo munya adwuma ni ye na sese Ghana fo ho kyerem pa Shama ba Edna Benya wose Akufuado bieja Akufuado bieja yo eja no de okay Akufuado bieja bieja ade so obokupot mana bieja so de enioma bebro to chema aze bieja tsara se otikopotun bomu abre ka mole eno wo ho ba ku bi so wo ho eno de chance utu galase se utwitwa bia na o se utwitwa bi bieja eno so ho no se utwitwa bia no so bieja oh okay ti dia biem okay ba ku na maka chose ba ku no fantin baka nimu yedul oh yes nimu yedul yedul nimu yedul fantin fo ma ya batra ma fe fantin fo na envo no mbisa mwase am se awo no mo beba enti abusia wasida na do biejo wemie na Ghana fo ya bre ena honorable abedi kwada sukumase ono so de ne de aba ena Ajwa Roberta Mrs. OKFM was say happy weekend to Ahenkan Ochiane ma me afia mansa a wo achem Osrasi Jerusalem SMS we di abaza good evening afia ne kwaku sister afia wo ko he ye ma fe voice say
Nana mentonka ai maba wen so e de abasa fi akwabo wedam gina achianse yemfansi ha na yenko na akuase happy birthday nkoma Edu Gertrude akua asamoa ukosko Hans Future Leaders o maame ene akua na akua na reshe ne ba Edu Gertrude akua asamoa birthday nti muna kradako ti DJ Shabu na den krato we by ti na akua reshe ne ba Gertrude akua asamoa a eduka ne din ukosko Hans Future Leaders Nyankopon shopa happy birthday to you. Ye producer na nwumre eye Kwame Asante aka Sir Charles. Ohwe na mfa so hwe ne bobra. Ase Ghana ban ahye ne se ompam kokontani abenkwan emmere no na enche obechicha masukufuo. Ono ohwe na osesa nipa ne pa. Billy Man technician on duty. Akenkanfo ya wote yenka eye me. Kwaku anin kusi buadumene. Efia ampofuwa Kasiebo nasi yesi achiamupi yemamumo ni tie super